Aye, I'm getting a botanician channel. Ma, I'm getting a piece of the nation. Kodlaga shaka. Itawa kumu. Loko I'm getting subscriber and come on subscriber. Now when I'm a subscriber, I'm cancer. You can't go my December. So nimtisela live ne. Live video ya Jeepy The Khatapila. Ditsa kupenga. Gore dilekuhlekeni ka Team Shirimani. Bojo ku ayiswitivi ku yita humesa rini album ya yona ku yi chava Mr Post. Iku obvious hiswoni ku earlier today va humese album cover ya Dr. Joe Shirimani leyi ku nga na hamele na xipikiri, then title ya kona maku ini aswibi. So dyihleka ku ayiswitivi ku yi ta humesa rini between the 1 na ti 10. Ayiswitivi ku yi chava Mr Post va endlela ku album ya Mr Post yi huma, va ta kota ku ya va ya edit or va edda swin'wana aka album ya vona. Mo ni nga vulavuli ngopfu hi sweswo. Aye vatsonga va ka hina ya Jeepy The Khatapila man of 4. Vatsonga va ka hina ya loko mi ni vona lowu hi December hi bizinyana katsongo, so ma vona n'wina vaseketeri va Bojo. Amseketeri Joe mi ri n'wexe n'wena na van'wana Joe ya n'wi seketela. So loko hi tsala swin'wanyana against Bojo mi nga tlatlambeli mi rhuketela na swo swi nga fanelanga. Please fambani mi ya delete ti-comment ta dodi, because na van'wanyani swi ta hi teka se swi hisaka khona yin'wanyana ya ku se hi bifa va Bojo ya phamani va chava Bojo no va hlonipha. Se n'wina vaseketeri va Joe straight away back off. Yeah, back off. Kule ku tikeni loko we wa tshamini kwala ka miyexe na hala ka xitlakati tsala comment la ka Facebook, a wu twisisi ku music ku famba yini ku ndleka yini ka tika la. Ya kule ku tikeni hambi ku ri Ben Mayengalo lo za tsala ku between ya kule ku tikeni album yo sungula ya Dr. Joe Shirimani ya ku pfumala date leyi hi yo album yo sungula in a history ya ku pfumala date. Mi tsala matimu va master Xitsonga ya mi tsala matimu ya ene mhaka leyi hinkwayo mhaka Mr Post ku chava album ya Mr Post Bojo kule ku tikeni ya gaza we ku chava jango tivani rhangana bata yala va hlengela na hlavu sikiza va hlengela keyboard bena pfuneta ku tsala mkhulu yi kekele yi suma yi hlevelela kule ku tikeni na dlaya nyoka kwala ndzeni swi nga endleka nga ri kona dlaya nyoka kule ku tikeni he mugaya yo leveleni that's why mitwalo wihi na ku vona ku tiya kwini mi nga sasa swi swi le khandlele ku chaviwa Mr Post yo timhaka ta ka gaza Bojo mkhulu veka ni date mi susa between music wa tiko ya ne yo ya kule ku tikeni hayi leswo huwa ni ri tosta music a ti swi tiva ku ti ta humesa rini va twa ni rini n'we we wa ha ri busy wena i tshame xigigini wa hansi ka ribeyi u tsatsa no sesela ka mehe
mi ta n'wi kwapisa madala ku la ku bayiza na ku fevha me mdala luya mara loko mi se mi la khomenta swin'wani laha n'wina vaseketeri va mi ta kalakala ene mi le ku ni bifa ni makeleni bathwini se mara sweswi ni vulavule ku na ku bifa bojoni hayi no vula ku ku le ku tikeni tsalani matimu ya oh legend yi nga na president ya ku ya ADP president ya tiko a swi tiva ku date hi ri yo ayaya 3 men against 1 ku le ku tikeni hayi swa ku huwa ya ku chawa phosa and what I know there's the poster a Juhupi, perhaps the poster dike fuku Juhupi album a Juhupi album is the poster ay a Juhupi album a Juhupi yeah hey yeah yo yeah kule ku tikeni oh here to stop music at this thing of the town mesa read what you the read ya ntukulu a tin'wana kule ka ngove leti le ku nozole ka timovha sweswi jete khale jete khale jahi ku mani ya humesa rini swi ku yini hayi jiveke date juku hayi mina ni humesa hi date ya so ya se ya yi va task ka van'wanyana yi va like heavy duty ka van'wanyana yo music oh yeah yo lo mi ni vona no wi ya na swi vona kahle ku nghozi hayi swa ku huwa ku nghozi oh ku nghozi munhu wa twa xabete a comment na katsela xabete sukela comment ka swilo swa rhongo la ka Khatapila me loyi mela ku twa ku moya u bela kwini se nkota ku langutisa ku ni ba kwini ni tshika kwini kumbe ni patsa kwini wo ha ri busy na comment la ya twa mkhusa kwala giyani na malamle eta comment la awu ti music wo ha busy bini hi ri tihosi cha ku humesa album a ti swi tina u ta humesa ri wa ha ri busy commenting hey music ku rough hey hayi leswiwani swona a swi wesi ya swi wesi hayi na kha na mona va ri i mani lowani i Ralph vutlhari wa ri kasi i mani wa loyi he bava loko ra wu ni tiva swi bohi ku ni tiva ku na loko ni fini ngeti wena Ralph wa kona ni ku lana ku lava loko ni fini ni va xipungu ni ta ku fayitela stereke wena Ralph wa koho wena i ri mani ya loyi 2 December ja humesa Mr Post jiveke date straight khale juku hi ti 2 na humesa vele ku tikeriweni vana so yini I know kule ku tikeni gaza the jokes aside mara kule ku tikeni va ri ti 2 December ti 2 December ya swi tiva ku ja humesa hosi ngove ja humesa Mr Post so mara hey kule ku tikeni a Pitori kule ku tikeni le ka bojo kule ku tikeni wongu lo i xavelela shakes va ri xavelela Mr Post vitra Joe Shirimani engwenya man xavelele Mr Post ni n'wi bifi pa tinkambi ta n'we hinkwato a ti chavi hinkwato a ti chavi loko ma langutisa ku ni bife va mani who knows siku rin'wanyana se xitimela xi ya kun'wana
machamunhu man aye prosper indlovu merini mdlovu va khoma lava tshika he peace ya va khoma lava tshika kule ku tikeni va ri between between to between halo tshama kwala ka xikundu kwala iku kwalwa inghozi ngoyi hi ri hey kule ku tikeni va mi byerile ku ya huma album ke va ri between i tinhlolo bava to haxiwa letiwa ivi ya golela ku leyi kule ku tikeni ka gaza wa swi lava wa hemba lemveleni ri bohane ku penga eveni so yini it's a history matimu ya matimu to loko matimu va vula na matimu n'wa matimu ho tsalatsala leswaku matimu hi lawo ya ku legend yi nga swi tivi ku album yi ta huma rini ya album yi ta huma rini a swi tiveki le ka gaza leyi yi ta huma rini i between na hi Ben Mayengana ku between president ya AADP ya ti-vote a nga swi tiva i between loko a tsandzeka ku tiva date Ben Mayengana date ya album i ta ri ndla yi tukuleriwa beni Ben Mayengana president ya n'wehe i tsandzeka ku tiva date a yi tiva date ni ri na date a nga yi tivi president ya n'wehe i mhaka ve the post i mhaka ve the post mhaka leyi hinkwayo leyi i mhaka kumbe the post yi veke date ya ti-2 a swa ha tiveki ku ti-1 ya kule ku tikeni me bonjour vazodi mara ka date no vuyo ka album yo sungula leyi ya bonjour dokotela Joe Shirimani ya ku pfumala siku ra ku huma hi rona ya hi yoho album yo sungula this is a history tsala matimu and timhaka leti 4 i mhaka Mr Post so na swi lave khandlele i mhaka Mr Post yo hey ya de gaza imemnege da vaseketeri va bojo a va swi tivi album yi ta huma rini in between a va swi tivi va vutiseni vaseketeri ti-number 1 fan ta bojo voko album ya vukholi ta huma a bya a yi swi tivi music ya vutisa vaseketeri wa phosa yi ku album ya huma rini twa va ku ti-2 swi tika kwini walowo swi tika kwini ku vula ku album yi ta huma hi ti-5 yi ta huma hi ti-18 between music wa tika music wa tlanga ku wo cina ngoma yi ba yi twa ku nyanganya munhu a nga yi tirha ngoma leyi a ngo yi tirha ntseni ka tika hi ku mali i bedzaka kwala music i ri tinkuzi tihosi ta tihosi ya Mr Post xi va kume kwala musicini a wu tlhava swi tiva date ta huma rini Mr Post xi va kume musicini hey guys Mr Post xi va kume musicini manager xi va kume musicini va ri 3 a va ri 3 loko xi va kuma musicini Mr Post hambi monzonda mi ku yini Mr Post xi va kume va ri 3 a musicini namuntlha xi tlha xi va rhangela ku veka date ya ku humesa va swi tivi va ta humesa rini
Bojo, ay. Yes. Mkhulu, kunhlaka yini mkhulu? Yeah, Chief Kumya Music is the post. Bishkurisa. Say shukurisa. Say she don't control it. You go for Joe. It's the post you control. Yes, I go stay go famu besa. And Mr. Post, she get whoop. I go whoop. She get whoop album. She get whoop. And it dominate album. Mr. Post is the same. So I guys, no. Never mind. Me look at some album. Ya Post, I tell us studio. Mr. Post. I know. The Chuzuka delayed my bowler. I just straight. Yeah. Okay. Go. Mfalwa watsala ngoma mfalwa ya watsala ngoma se wadele nyana mara watsala ngoma ala kujela dele mambawele is the boy yatsala compose atsaba direso watlanga wari ala ka xitlakati ta comment le tsaka itsakisa ku comment loko wa gweta ku dya tigwava juice kwala ka music wa tika heri tidokodela ti humesa na album wa busy wa he u beka wo babembela Mr. Post xi te ni humesa hi ti-2 a hi za xi yalela leyi xi ku ti-2 na humesa me ni kota encini wo liyima ni vona moya wu bela kwini laha ya wu bela kwini moya lowu wa swi lava u swi lavi Mr. Post xa composa ngoma hi ku composa ngoma xi kahle vele ya kule ku tikeni kule ku tikeni na n'wina ma swi tiva ku artist ya Xitsonga kahle ya artist ya Xitsonga leyi nga ku teketeleni ka masagwadi hi yini sweswo ma swi tiva sweswo ku Mr. Post i dyondzo ya ku teketeleni ka masagwadi ve le ku tsandzekeni hi ri vaseketeri va Bojo a va swi tivi na ku album ya huma rini hi ri vaseketeri lava nga seketela ku suka malembe ndzhaku na hina hi kha hi seketela a hi swi tivi ku album ya huma rini va ri between manitwa mo tshama xedato ko vile ku ku chava Mr. Post thivayo ku chaviwa phosa la ku chaviwa phosa ku lavisisa ku dzi hi jikajike ya le na le ku chaviwa Mr. Post ya ku chaviwa Mr. Post swi ngo Bojo i ma anga ni loko ri ku mena hemba leswi ni swi vulavulaku ya no ti vulavulela ntsena un'we a comment la ku mhaka leyi ni vulavulaku yo ya ku album swi nga tiveki ya dokodela Joe Shirimani ku yi ta huma rini a swi sunguli ku ndleka sweswi i comment la eku a swi sunguli swi ze swi ndleka hi lembe ro karhi commenta kwali wona i matimu la hi mhaka ya Mr. Post ku ri mhaka leyi hinkwayo i Mr. Post ene va yi 3 Rangani Bojo na Ben va ri 3 a va swi tivi ku album ta huma rini ene mhaka leyi hinkwayo i mhaka ya Mr. Post swilo sweswo swi ze swi la khandlele i mhaka ya Mr. Post so mo hina va men of 4 hi yingisela hi twa ku moya wu ba wu ya kwini ya hi twa ku moya wu ba wu ya kwini n'we mari busy mi le ku fevheni ka munhu yingisela music kusukela ku mfevha mani va ta mi disappointa vanhu ma swi vona ku ndleka na n'we a mi swi tivi ku album ya huma rini ma swi tivi a mi swi tivi ku album ya huma rini i mhaka ya Mr. Post xi va kume musicini va ri 3 Mr. Post xi fika xi ku dlu hi huza xi ri sola va mbawulele n'wina ku le ku tikeni la n'we mi le ku wele
n'we mi le ku wa comment khandze xibazana xa ka siwehe xi kha xi kotlokotla hala gravele ni hala kaya wo tsakisi commenta yi vulavula ngo i ncini wo ba nghoma a wu swi tivi nghoma yi tika ku fika kwini hi ri nghoma ku ya tika ya swi vona sweswi swi tsandzaka madokodela ku album yi ta huma rini lowu wa ri busy le commenting ka hayi ku le ku tikini